Anak nanti oma konsep dah jatuh ulangan no. Panggilan tinggi nih. Saudara tinggi. Saudara marwata. Ini memang udah. Do dina muda terlubo bima dia mubona suhudo. Mono unon dan aduk pagbayad sampai 100%. Jangan tersadari sodik kita marulaw di dia. Asal begaknya naudoli patang kamar jonori. Ino tak kejuran nayon. Sino konon nami. Sanaham bina muda. Jadi boleh. Do di inang buru terigan. Suang-suang do di padra. Adong pumanduput to kubani sinewarngen. Di sidik kalang. Tak tahatai satu sinang dah. Monotuk perohami. Gokkom muna do nalahubah hori ngami. Mono ditario anggaran dasar anggaran rongga. Tak sahak tu sinang dah. Gimana kabar dulu. Jadi oh no, jadi tak terima menghuton. Manang nasumod dia be manguda terlumbo binakan go peudiut anani ido septai made bapakku. Asa tong nyan mauas todita. Ai nang biga-biga mang naboy mangulaon songonon. Asa gabe persajaran natoti tok kezulan naron terlumbo ma tok kahor oksona babara. Dia nama nyut tu sih. Dari patikki songonon. Takas do meme do putta hatani nama tua nama dok ono tulopang nama bidung bolorang-arang mata idongan opung borota peparani uput Islam ini boleh tema tangi bela baludui alai bolo tungalong dong ngaduk pung idison roho upung tuson ikondong moroh ata tuani hora si adupung opung nami kata bapak opung nami peparan uput Islam ini dia bapak hora si amiraja bulun asal tertiur-tiur dalam nami tujuan nero mau nanti mah makurasi marajai nak pesoni bapakku kodok sama putari di ulam rumah dua pada kok sareng-sareng ikut tegas do penjewota tu opung dulite kamangda imatona nami jalan nami lutu sih mau nutup memang hutuk turang tubut dari aroro nami kami sepeparan lupa pangisi lewat arosa sidik talang ndak dua naik naik sirohor nami makuloni dan nami mana jakpon ulo tok tuang tu tujuan narior laspar hari pada muna uli manang asa dohor nami apa yang nama dua asa diiris mati baho ni apego tu atas ni saleang kipas manok kamu na saluhut na bona suhuton na magkano tanya ko kamotong saur madu haru limura sika di na mga liyan madudu kapasatan tu baba sakali yung pamparan yung pumangin sinewar yung kasingkop ulu di baba jadi alam ngasingkop tontoron mangimus dapat jadi alam ngasingkop betonton atau mandalama hatan dari pumata gimana asal tornao nah dia kita Molo tarigot andok kita mulai maparbona toti doho panapon doho tubuh raja nabulo marhata pehani o madota pasahan alai do totoro alata jangan udah cara totorna sono baba kilala sono kan masih musabili kama nunga kon sekutu bila debiu kita namar hatau orang anggota kenani ala nunga sikop hata pada batau nusal totor suhut doh pedi suhut doh dia kapangan apa botohon panasap dalam jamban oh ini mana jadi setiap juga pangan saya pengen pesa otik do tong do ikut calon atau jambar bapak alai ado soto aja lui jolo saha jo sileno ni tangat taholan ido nak pedi anda gok sungoni ido ala dong do lipat wahami sileno ni tangan nami bapak di sido teknisnya jalo molo mani ulok kita tapalapo jua tedeta jalo ku majapar hape lang sa oh suka lubang kau lo kajo bapak ada tu kamar pun jadi om mada anggo hati-hati
hudon ni opu pangisi sedadoi hudon hani haha anggip neng marhata yamahan atau tahu dulu mah atau nggak bisa dapat oh ya bang atau betime nunga gabe sada be hitapa ulau tau pinasa kita nama ramarang nunga pinopan sana nunga dison nunga pinopan do putan nunga topal tidiau do raja nabolo jangan nunga dison do pinopan do putan to gamarmun to gasi poholon do ngasapadan marite huti-hutika pasak ma katudana kamu ala katahu jadi masuk tu semenon di bapa dison salah duau molo kos ulono holo ajar-ajar mudo ingon bapa na dijolo ma na dijolo aka masyatu sama kadisi katanya dua-dua do unang tidak kai Pak Nabudi Pak Najolo Pinasahan maka sunamang baru kita boleh kan kita di bawah tadi kasmani panyanas kau dulu aja setelah kapan kita mau baca komersial Bangkata kita di hamuna dongat tubunan imanarau karena mau lebih dulu di Mangaraja marhata Mangara tang makatai mau di marhata sudah rinda dulu adi sopar sinangotan pohon mana sudi mangulau marhata mahita di hamuna dongat tubunan rodo kami haha anggil pinopar nyokuta siraja lubangau pinopar nyokuta opu pangisi pinopar nyokuta opi raga nairumang pinopar nyokuta raja siagasana pinopar nyokuta hahata topa siriau pinopar nyokuta anggiduri raja nabulu marnata pak dohan moro mangadu pihamu jalala ulur dohan doh yang kedus neroha lasku pasadahani siang kita nama ramarami pinopar nyokuta toga marbu luba batu doh badgang nahor las ulur doh hati haor las doh ngasakadata si hota las ima di dos neroha mangidatiki nungalas di sopen nungain saya pinopar nyokuta toga si pohon si bagaria putaur manukali Parjono sahali tapuji pada gabasan itu kata disebut ni ulau tadi bagasan ari naulong ima di naung tapanako opung joni do opung boho do pinoparna naung tapasahat tu batu nabil manupa manu hatta songot tua di dompung di naung tapaborhati diakan naujui jalan di hari naulyomma naung tapasahat tu batu nabil batu namar lapis tohoma udaut tadi bagasan hari naulyom asa songo pangiduan yang to ditama dihasa saun ni akahita saluhuna pinopar ni ukuta patu pengape songo ngadidok ni akuta asa rumah hidup mardonokon rumah korban saya cuma ada nabi sukna fatas nahangon nama roha ipinopan diukuta si raja lubangkau toga marbut toga si poholon doho donga sapada alani donga tubuh di parpumuan tadi tikyo rodo hami haha anggil tungsongan dia pendiharoro nami di parpumuan tadi tikyo di nabi nuan di akadaina soon iddahalas uhudon makudoni dalam tapar punghat tadi tikyon las marohani dagingmu marulupo manang penting asa dohonon nami ma dititik dori topa tali ni hotang pangarahuna otik sesajian abinuan nani akaino mengiddahalas iddaha makuloni ditikyon manupa batu hatta saya itu godang nama pinasun kita kita nama ramarang di Bangkau ditambore hamu dongat tuhu nami toga marbut dongat sabada cihota tapak dari tamang nah apa tuane dongat sabada ko jadi mola tema lubo bidihamu apara nami dongat marpadan nami mola te donon nami dihamu dilihat kamu kesempatan on dihami dongat sabadamu na lau pasaton akahatan nauli kata nading gatu bona hasulotok ta
Jadi so ni mak diha mo ama namin na nami so mo na suhuton macela sierro ha diulog tadi baga sa tikyo lubumi mga hamu amang nung di pasang apa mo na tuat-tuat tay di baik kamu tu batu napir anggi matutu mamaso-maso masalah ni na tuat-tuat so ni nang tuhat tatuak katikin na mangiu di tabay madihita kaoras ni solma di tabay madihita ipason gajang ni umur saluhu na dia kadadanak basai turipurnama akadadanak tubalgan ito katikin na mangiu yang kana marsikola basai malo-maloma oloy mana mangihuton azar na tutuana kaparsikolan na iya kanong natamak kasi dapat karezo ma akanong karezo kasi tababapaka na hima tangyak tatutuhata jalima nang siya kami yung amak palamunan ng kasihotan nanong liwa to lubong na liwong Pilipos Jadi dosur hata tapak tajur nak bah kira-kira asko besudia tontonta atau hata hangulu hata perdebata om nata baik dosal putoto sude dia ke acara di acara sikok ma mardala ma songon tadal ima di dua di naung tapasahat ima saring-saring di dopung tu batu nabir si mata torate amang pade nanamin pade judo buat kamu maison suhud doho si pitu daina pai dua lisu mana tanggala suhud pangalapa botohon panasap jadi roha ma tulubuli ma bonana baru kan takon tang nomor tolo mengajar Gawak tuh, Pak. oke Teknologi mualaf di mana dulu bukan itu orang itu kita kalau tuh gua tahu pengalaman memang ada di sono Pendiangan, apa suhu kau besok kau man calon yang udah guna turun bate kan itu Bangul di sini. kau besok nama guru nama lopat dulu ulangnya kau ulah YouTube terjalan, ulah Lah si Ben kosong. Ben. Nyoma oke doh dia sunai iya oke kala kosong menyubuh doa mana boyo dia aneh ini nangga dia doh aduh tatuna dia dalam tangan iya oh masuk mana nangga oke Kau kamu lah mana tahu mereka mana tahu. Oke. Iya. Itu doa, oke. Oma suhuna, isi pintu dai osu. Dalam. Suhud. Tanggala suhud. Kami kodam ko tanggala suhud. Tanggala suhud pada orang baru payung biru tahun nanyo.
Tanggala suhu paibadi suhu. Ini si Badal. Tanggala suhu. Tanggala suhu. Kami boleh Tanggala suhu. Anak kalau pandai kami. Jadi soalan Bapak. Oma Tanggala suhu. Suhu nama darah. Tanggala suhu mana paibadi nama. Pangalapan lagi pangalapan yang pangalapan tong pinopan upu pangisyo sesuai dengan nabudari pinopan uputa batu upu gadoman upu gulol toma upu lampia boro aparbona imam jadi lapangan di pinopan uputa upu bukti imam hidup konsep menom lapangan suhu tangkala suhu sama tu panglapan botohon dia botohon tidak iya bal dia kamu pinopan yo kunto kupangi si mana kini dengan manohon botohon nah jadi sesuai dos nyata diri pumasure pinopan yo kunto kupangi si biasa ipanak kok mak ima panasap manang nabi kupangi si panasap sasa nyon botohon botohon tong ada pinopan yo nah oke sang mahita di pinopan yo punta par monatodi pinopan yo punta o punta ramino puntoga pusapi plasilami doh masyang kasana nasa pulusada monatodi pada duhunami monatodi oke nyoman di lokal tubuh kalian kita siang kasana makalon Panabol di pinopan di hahadoli topa sirion turun Panabol kalau kamu pandai itu son Panabol ano penso tayo Malas sama reso di sini. Panabol aja yang baru pandai dulu Panabol oke nyoma Panabol bukan di pisau alasannya tortao tapanak do kamagu buat kamu mah tulan nama sitor sepate dongat tubuh to kamagu lubaga tu badal tulan nama sitor setiap persen kamu dari tulan nama mano kamu pate pan tulan nama sitor Donunai tulan nama sitor siang penting bolo-bolo lapor deh baik kamu mandi tulan nama sitor Jadi saya mata telep bro. doga marbun sada tulan marsitor doga sabadan tulan marsitor sumuse doga tubuh doga sipoholo donunai malo amu makonsep jadi asal takas nunga sanga be jambaron nunga dio puta saat tohona dio kupangisi Sibor nak kipejo kajabe. molo kami hanga anggi siang gasana kami penunga sinomoropan kami na opak naing gadus daroha nunga dipanak kokong gabe parbonator di ima oputarabini oputoga opusape do tua sinami nah pos moro apai ho andongau adok kanang jabar ni ya dong asa pengarusan oh nani do hono mutua pai mo tamu una pola pak
Kesana masih tiok niko mangutuhon ulau. Nah, aja nak ini. Tulang masih terus didongat tubuh nami toga maru. Pahit cabang baru. Sikop ulau ni huda-hudana. Napi nasi kok nyamang baru kutuan yang maramang baru ko. Tane. Nah, aja gua kam orang mangsa namang betul gua kami so. Asal tak, oh, besok tidak. Halo, aja tuh. Oh itu. Bonato di doa usah kaya. Bisa namang baru. Enak ini. Saya kasih. Nah, dia bakal dulu nungatu lamar sitorus. Oma di dongat tubuh. Sisada ulau dohita di dongat tubuh nami toga marbul lubab batu doh bajar nahor. Lubab batu doh bajar nahor. Oma di dongat sapadan nami siam marbul dohita namar padan nongai di dongat tubuh nami siota dongat sapadan nami siota. Nama nah ini. Tapadak koma di ulau sau panangko saring-saring da tuai-tuai kita tudongat tubuh nami toga si poholo si bagalia kutauru manukali si tumea. Namu. Nah, tole dongat tubuh na marang-marang di bawah mani apa? Dang bermula susah. Nah, toga si poholo. Nah, copamu. Songona namang pade. Amang pade nani. Soni mah pinopan di opu nami opu pangisi. Sisada pangalian ang magodang doon dihahanami nungan tuas silamin dongan sa panarusan oman nungain pasang mama. Oke. Anong lupen na tadi sesuai harorok tahun ngasikop kolano sautik pade aha kolano maloho kolano do pade nami iya parbonatot di torok nikuro atu siya mo ba nakatangko-tangko na ima jago ni hati apa tambay nga okay nga alang torok kido tak mabe takas kasi ko ba di mo nasu tani ko pagori hat-hatan atau nungas hak de mata tiyo asa tadiato mahasahatan ni akatua na ta apa do kubi amang pade namin ngasaha hutalo kami nungay ima sau-sau dinaw panako sari-sari hidup kami tuba tunapin. Mahutalo kami ada tua di tahu panako sari-sari nang tuba tunapin. Asa mangaliat ton gabi, mangaliat ton horas nungay dia agadat nabi nangi daw kung namin. Baik ang mama godang susi. Tole. Ada to masudi yang kasih dalo tabalo. Jumolo man to. Sau tua, kami sau gabe, sau horas sa lumajang natin o asa son pagi asa siya kami sana doha kontahan di makan yang pasukan doha kontahan di makan itu kami doku itu maanak si pakai doho kembali mah kembali oke kembali mah kembali horas
Jadi soni marah di acara tak molotung na hurang puas pe na hurang sopu kita Tuhan tama pa sopu on wastate